Okay, hi guys, hari ni kita ada sebuah Camry. Okay, so owner datang untuk upgrade dia punya steering lah. Okay, so sekarang kita boleh tengok ini adalah lama punya steering. Okay, so dia ada button yang lama punya. So bila tukar GR steering tak perlu dah tukar clock spring. Dekat situ dah jimat duit lah. Okay, sebab apa? Ramai yang tanya, bang, saya punya steering tak ada button lah bang, macam mana? Boleh pasang ke GR steering? Boleh, tak ada masalah. Cuma perlu tambah clock spring lah. Itu saja. Okay, so nanti kita tengok kita punya technician lagi nak setting, and then kita tengok apa yang pilihan nanti dia. Okay, jom. Okay guys, so kita punya technician dah siap pasang. So inilah pujaan hati ataupun owner nak. Okay, karbon line merah, and then sini pun line merah benang. Okay, lepas tu logo GR pun dia okay, and then warna hitam punya Toyota punya logo lah. Ada juga warna silver. So yang ni berlampu lah. Sebab kita buka lampu ni, kita tutup, ni kita buka lampu lah. Okay, so korang jangan malu, jangan segan, boleh hadir jumpa kita. Kita terus buat pemasangan lah, tak ada masalah. Okay, jom.